MLA ka 17 North Shillong constituency Barit Adelbat Nongrum ulong ba kum unong mi khmat joka than kwa ban shong klikti haying here de ka jing sngokya ulawan mi sha surok ha ka jika baroning ki kali kamai taksi ki bayat na jayaw mokhar terter sha mission compound ban lap bana ka eka daw ka bapanlong ka jing dhang kali ka bajur bha ha ka ne ka jaka man kapor ya kane Barit Adelbat ulapan pau mentaga janmit ka handreu tarik nai wing arajar arab saw syakilat pathai kubor hadin bu ulawan ban pejbnya adalah dehi halor ka jingtheng kali ka baman ka por ha ka ni ka jaka Barit Adelbat ulong ru ba om tang mentaga sngi ba uwan sedu surok ban pej jela ka jingtheng kali ka bala pensusat bat penjenjar ki balai bawan khamtam ki khana school bat ki balai tre man ka sngi herela jan man ka por kumunong mi khmat jonga than ujuwan ban kren ban sngi ki nya kali kamai ba kindon ni kata ka disiplin khnang bakan om pensa kod ki kali kumta ulah kerpat baik kinongnya kali kamai ki baroning bakin subha banle disiplin khnang ban laj na ka jingdheng kali mat kumjuru ulah kerpat iki pulit penyat kali hapo ka jingpej ubalak yang bade ban bu saungut ki pulit penyat kali khnang ban tela kami ka jingdheng kali ha kani ka jaka Barit Adelbat ka jingdom bulong baka daw ka bapenlong ka jingdheng kali ha kani ka circle ka baman ka sngi ka lakta iki babun balang khamtam iki khana school da ka ba uang baki bakamai running hakane ka jaka kidipan sehi nalade ki volunteer bat pej balada kimle kumta ngin sale da ka bating ya ki parlo press ki kom no mikmat ngamhun kaman siam ya ka bakan su song ayeng ele taman su num lang rikat ko num lang pra rio haya kayang kali kawan margi kani ka jing blok ka jing dheng kali ngilap wa sa sisien pat na ani ka por ni ko pun pau baka daw pa kajing blok kajing dheng kali naini circle point balai mission kani ko bang nai keren ka por ban mana kani ka arteri ko panai Oktober nadap yang song meeting rikat baru police in charge traffic jong kalum dingjeri di balakyang berkunju nak kalian gitu ya dorbar snong jong ki reus nong pulun jong dorbar snong mokhar kamu reus nong pulun berkunju ki san snong pulun jong jiao di ngela ya song mengenai sim yang tak jengah perkat kau beliau jemput dalam rekat presiden Jokowi Skasil taksi association Badon Bok ngela ya song nai perkat mengenai bat ki taksi association Borok bakum nungin weng ni ka jingtheng kali nama kani ka dei pangilap wa kidei ki priu da dei kidei ki palba ida dei ko pangalap koi kalong baki passenger hi ki wa hala ka jong kamon baniar ban kiu bada ka juga poru kumbra penpau dai wei pa inong keren matan baka dei ka kini ki jingduna ka mangino kamon weng da dei nginum da ap dum da poi po ka spot adu ka jaka baniar ngarin penbiang lupai ki bai kali kenang bakanum long ka daw pan pendeng ya kali ko bakta man kasni kali kawan jongki doki suk jong pai ba uluk ulak kham tam me na boleh bawan lemah ni ke jaka na du muso sun ra samthia mokhar jayau mokhar mission bahdu menta kham tam mane po morpran ini bentai bari circle ba hilap ru cukup por kadai ba kajing baklai kadai pai ba ngabanong bar kabar kadai ki taxi driver kabale sini point kim dong kam mentan om dong kam mana keli bo keli mulai ne keli siau sukit be piong running kit be yaki randomly depan kit be ki nomor batang bo pia keli le chai rap lawan ra jaga jingtheng kali tadi koi kabar ngaku apa keren tak kepenting ya police department jong traffic haswa ban pau kata ban pau ya kajing yero aku ke benta to ngalai ke police department duk lai persang ngapor kamdei ke besuk mo na banman ni ka traffic marang imyo ka trelang ki taksi bat pai ba kamdei ke besuk den rei nganyai kentu biak banyak peken mau biak police traffic department khamtam ya kalum dingjeri in charge balakyang borsoba ban appoint yaki briu ki ba long full time khamtam ngidom kam archive armut mastep armut nasi ru janmiet kani de ru prabaje mastep ru prabaje janmiet kani kan yarap ban weng ya jingdheng kali nama kani ga de duty bound and responsibility jongka traffic department nai 30 nai aidau ba ngimdon manpower temuru pat ban man ka traffic kani de wei ga jingkali ba ngai scam ba balakyang khamtam mi traffic in charge holom dingjeri in le da jong kamram en ai ka clear instruction khamtam yang tei bon ban man ku traffic lagi de ki police traffic na po ka department nani ki de ki home guard ki ban ai full instruction ba ki de bandon ya ta ka gods ki de bandon ya ta ka
kajing sulong terai ya kakam ko bateri kidi ban kenhit ya kibreo kidi ban keren kidi ban hala kidi ban put kidi whistle kidi ban long ki bajam mar khamtam habanya dei upai ba bangin jam plat kanum long kata di kawai kabar ngaku makentu biang ga police department to le no si kamram sedang no pengisai ya kani kajing kelut nomor kijing kamai bean kijing nyak kali bean ki baklam kot kam sla ki bashir khai langi khai yang nunu kali tinga sungo bak police department kan le jong kamram bagen sedang no immediately ban check iki kot isla makani kajing nyat iki kali ki bambiang ikot kisla ru penwara bun ki kali ki ba long bean berkiat bean berkilek bean bakani ka running area ka ini turning point kabang nang yakran boros kata bagi taksi asian bakin sei ki volunteer ndai nga sungo bakin sei pat na kiwei pat volunteer bakin ai ka salary sisin shibna sutrat ki brio jongi kala tre ki kam oper ndai idong kam ya ka jing tre lang bari ko makan ka basai abang adon ni ka spot ako makan ka basai men ba men suang ako pakan mau ni ka don ka overbridge nim juyo ya ka bania lembah ni kali nang ni ka jaka Indrai kam dadon ya kajing daheng kali ti pol. Ri mata kajing long klamakor kajing long indiscipline jogini dong nya kali bar khamtam ki pai ba. Ngitip bar ngi sutu ba borok ngi kerki ngarung kerki. Kila dang long discipline part kata kajing kerki jingi borok ngi slam lut. Ke mar kadau ngasngo bar pekemau. Ba kajing lap menta jing syam mata gini gidau berit tuan rai kadau bahe. Kuma nganang sidap mana kani la yang penpau ba kajing bun ki speed breaker. Kiran ki rumble speed breaker bron artli la weng nok kawai kana mat pun weng kajing daheng kali. Iko baar paru kajing ya yar juga pesanjar nak kadiang nak kamon hala kajong kamon haka jaka bomdei jaka bade baniar kimyar jaka bade kiu kani ru kawan ra ya kajing deng kali kani ko bangi penken mau bade kajing long discipline of driver de bandon ke gods pan keren ya ki pesanjar bomdei nak tu baniar bade ban pembiang lupa ki kabai kali kajong pi wanom up adu itu spot baniar mar khamtam ni sutu nak district administration ru kamdei ke besuk nak government kamdei besuk mar mata kajing over populated area of fair kamde ke besuk banwan ra kita kajing ya kajing kulut hakaya ke yang kali kawan ki kali nyemdon ne kata ka proper parking jong ki kali fair tigi dokam pula di kajing trelang gidongkam pula kajing sutu kajing tiblem khnang ba kani kajing deng kali ngina ban weng dari driver ki sutu haka jaka brin peniar jaka brin penkiu ki pasanjaru abagi sutu kai habdi ban yar di ban kiu temur khani kan wan ra kajing kulut mar mumpat aku wei galenti pula ban weng ini kajing deng kali tadi tang pasanjar ban taksi nomor kani ya jaka ka bangiyang mentah kani ka circle ko ban export mission ngilai kren no batingi ringkat dor basang fair na sub sengi yakiru ban khot berbor hang ni leku bamali nganum perkhat ida status nganum perkhat ga keran ge jonga ban jen nganum perkhat nganum wan yang suruk man kapor ndai namar bang adeu nom pai ba ban hapan represent di pai ba hapan pai kei ka badong kam ya ka ban ra ka ban yang ko assembly kei ka ban hab yang ru ko suruk jadi lo tanong rim mentah ka janmit nadu for saubji du mentah nyobji ngimpat mi nang di jaka mungin nang yakren bat ki polis kumu punya perhat kumu ngin plan kumu ngin ajeng mut iki kei bidi bale bangin scam la sai ka step du jong balak yang di polis in charge on di jeri in one biang ni spot ringkat taksi asian ken pait bat ken persang yang kaban plan kumu na kaban taban lapan weng amar kani la dagim don ka jitri lang khamtam e naki taksi running bawa nak keleng ki banta jo kosor di kelalong kajing ai problem yang ni ka konsumensi ko bang mikmat naso bakan na basay nga kumamali ringkat isnong bangin hapsi mi karay bayang ni ka sisin ka singisin ka por inapan ay ka order ka patingi si police department bagi day yang police traffic baka day ban long bitang ka jaka pan hap sanjar nom sya syu ban perkiu sanjar dila da kala poi kita ka banta kan poi kajing ya kan poi kajing dia persya iwi yang mar takadaw ngim kwa kajing trelang ba kani ka cakap nang yo yang berkentiu pesenjar peniar pesenjar ke soba bandon ka disiplin ba kajing pen slam ke jongpi berkentiu peniar pesenjar ka blok lut segini jaka jeng marja marpar ka bala pen slam lut iki syaki jaka ka begini balik bar koi ko ban pau yang jenong disiplin ngim na dongkam rejing sya bar dang idon kata kajing sungo kajing sotu brio ini bandon kata kajing sutu banginya dikali bangitip kumnu di banyak mana pergi poi ki intersection point haki point ki bandon kilat ngide ban yang bakulung no san mitar ngide ban plat ya kajaka syakmat san mitar ya kajaka syadien san mitar kenang ba kali bawa na pedeng kan leit suk kan ya suk sekadiang sekamon tina kata kajaka ka ba dai na po jauh pedeng hajan gedor barsung jong bukhar minang ong bagi babaro ki private vehicles lani ki local taxi ki bade banwan semua peran ken subha wa numle persya ni medok kam menbu ite man power
kemudian isu ki kelung kemudian perkat tang simet maka je perkat simet ka kata pat ya kalait kawan ka kata pat gajing man ka singi kanang ye kran berbor ba ya kata kana perken mau baki balik siapa mo perang di banwan ya be na po jiau mo khar kemudian kam man ya na po samtia nomor ko man ai example man ai ka nuksa man ta siapa nglawan ni European Prasian di kamdai ka bakut ringa so bersuk give up no laong ina subut man so ong bana baca ka baca ka bakam suk ko man si delor tanong rim asau mun sim ka rai ka bating ya kani kani ki kentu ya baro ki running taxi di ba sim yang ni kala jong ni ka running jong ni ka turning point ka balik sport mission ada pimdon ka disiplin pimdon ka jing sotu ba ka jing tiplem ha ka jing kaya kaya ka jing kali ki jong pi kani sisin ka si kan sekalalong ka way part ka bangin ai ka option bagi di banlong tang ka jaka bar peniar senja dan ni ka poi ka por ka bangin ai ka clear instruction ya di traffic bagi lesu ya wan pensya wan peniar senja dan bagi tiup senja ai kan ka free zone area makani kanong jing perkhat na ko banta ka bit ka biang jong babon balang mar kadang wa kentu kan pham kerpang nam tagi pajba natip bagi ya kerki do bro di ko man poido chigi kam ki jam seying chasem dang kloi ri da ka jing bam don discipline ki jong pi baro nge slam lut de soba bane perkhat lem na ko banta ki wei won mai perkhat tangan ta jadi simen Tung i barit begini ka ko kodong kam banta ka long ba to CTO RTO la kala bonong sibenai mo kini ki volunteer kidai ban sei na kaliang joki running taxi kemudian ki wei pat taxi asian ki baklam penong kam ini ke area mo pi pilong kadau ban create ni problem tengah ada ko berkentu kerpang ada pilih bam tip pilih bam sonyo pilih kelut pilih mala ngaru ko mo mali ringkat bagi senong jong ni ka than mo par terus senong ban pulun terus senong pulun ban ka jiau pulun ngina ada ko penting ban nginum la ban sya su ini ke jaka ban penong kam na ko benta ka kamai ke ji jong pi ni nomor kadau Dre ko masyukuran do. Dre mo idon kabori mo nong manok sa ban hangi kamay ka jing pi. Dre ka babut. Banginum sa syu ini ke area. Mapen kenti up senja dari peniap senja. Dari bersimi dengan jing kali hey pinle kata. Di nomor tak daw. Akan tu akan paham. Ba ki taxi driver ki pajba di banya lang ringkat to da sutu lam nokaman ai ka awareness plade ki brio ki bahe basan berkani ke kentin ban ong ba hari la jong lekat bamon subah penduk pendam no nomor kani kanong kenti upat ya karoi ka kiyo jong ajar pendriu jong kadon kapur ka ba kiatre mangina ya kentu ya ki kumana ai jumut kadon kapur pat kele turmur kelor tanong rim bat matang ilap yang ba kadi ka tau ba kadi ki driver taksi bat khamtam passenger kamdon ka ji tre lang rekat ya penkenti passenger halakamon ya passenger halakamon kelor tanong rim Wara ikjing ya, berwara ikjing deng kali, apa pensosat ya gini, pinong song hang ni katai, jong konsumsi ke bangga. Ini yang mereka kelir ni. Yang berkenir polis bon penkan mau, ngamtip pun apa aibor yang ni katai mupat baniak ni, tambah milih adu bertangi, kentu yang nama media, basoba ban corporate ban trailang bangla yang ni mentang yang ru sau biji, ru nyau biji. Karena kadau bapi pihak cakmat, koi kali penahap senjar ki ya cakmat berki back sedien, nam tahu baniang po parking. Kani rugla pendaheng kali man ka klimat tidak man ka si second tang si second rugla ngasleman poin saka bagi jawab poin tekan utam ada 10 minit ada utam ada 1 minit dengan kentu ya gini kita taksi ASEAN jok mopat ko peniang ini caka kanong padon ni ke persa ipi mata mereka memeli yang ngong ipi nga masusap bang lawan ni caka lah harasin mata kami bakandon kata kata solution mereka solution kan dia petang kawai baru buat penitailang kemudian disiplin superkat petang simet ngarang perkat simet nasional perkat simet baru bakat du min pendu ini jaka minum syak dan pendu kamsu kan dia petang ke free flow jong ki kali fair kenang bakani kan weng ya kecing heng kali aboro ke penta jong ni ka area ka di don hang ni jaka jong ni ka bukhar ba kejia di golpian itu armut nak kalian jong ki taksi ASEAN buan ban volunteer kan ika kam di kini nomla ban volunteer ai yang ban siu kira kado di nomla ban long bak taksi ASEAN jom di way pan bakal penong kam ini ka circle kinap siu baki dengan semua bak taksi ASEAN jom ini kini running taksi nanti kita taksi ASEAN jadi maki ban sei volunteer bagi di maki ban siu lah jom dor kenang bak jingman di jom ki jadi ke traffic ini kan wara ikjing suk yaki bak wara ikjing suk ru kham tam ni bai